日子，罗马阿米丁安古米因为阿萨里嘎嘎，麻烦那爱，我伊拉米中吉那不给干，伊拉米嘎萨里嘎嘎，伊拉爱过阿拉爱阿萨里嘎嘎古米嘎，萨里嘎嘎吉那阿米中多给干阿米paham tu hama ini kata layak sa kaka. Wah ini ay ko kakiningan numita. Wah ini ay ko katurunan numita ko. Saya kata jaga pilu aja ko ada ay asa ni kaka numita. Sa ni kaka aw man kay kita ani ni anu ni asa ni kaka. Bakalan makungkong no wama ko palotso ni miso. Kunwa maam salaan ko ni anu ni asa palotso ni miso sa kaka aw. Haleluya. Lujol po ang Diyos mahalaga kita ang makiuntun sa likaka tulong po katulunan ng kita sa likaka pagkatapos at katulunan ng kita 我们要为今天的感恩节阿东爸爸节sa likaka patuloy na wama itinakatalayan nanay 从上头而来的是否一定tidak no wama atau nomita sa likaka andami lungod ani kansya ko ang itinakatalayan sa likaka atau anini saratusa sa likaka tatulungan nomita anini ko nikrikai at 长老nomita si 黄新春长老 Nungten taku pansare ating mo namu itini ay ciwamaan itini ciwamaan ang active at itini tilang mo 长老nomita si 黄新春na baru siang jingato pansare aswan mo ang itinakatalayan umat bersaing kita anini asal kakak aminayat ko anini lo 长老nomita hasa bilmot ko pansare ating mo sa udah so katulunan kita dari kakak 要为我们的信仰我把路追你说啥的kakak你刚开始信主或者是你已经很久了kakak 上帝仍然的爱我们那很感谢kakak ani anak ma balik masai kakak handal kuwa ma ini kakak sa kakak haleluya So
tatapangan kisoko, tatapangan no saka lemah ako. Kisoko ji tutungai to olip ako. O bahapinangai kiso I takwanan to saka ji olip lalan. Ano I kaayaw iso katoy. Saka lipahan kato. Ano I tatihe iso katoy. Ilabo mi laucay saka lemah ako. 耶和华是我的产业，是我杯中的份，是我所得的。你为我持守，你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。还有马上记得，以及你25首。 Kaangai ko ulah no kawas, sabu mama mil suara. Kita kawan ko ois, kita lulungan ko dia. Pembelian no wama kita ko wawa ni ma cikes. Mana kaaya kaya kai no kita ko ci lalawai tandau. Taramaan ay tara pangsalay kuna ulah no kawas caayay ko mama lalat di laucay ko ulah ay 我们请起立。Hallelujah.
ucapan mapa itse ko falujo namu ko nanu ulah ni Kristo ko saka hinom namu mala kaput kamu atau fangzalai adimu masasi paayau kamu sini asa Temaki akakau ni sa kekai akakau ni pa senengai ko temak namu kau ni sa putelai ko falucon namu ni kakaai ko mabuku tau hangku falucon namu masa si mutu Sematiaan ko falujo di Kristo ko falujo kamu. Sawadan ningla kuno tilen tema para kulian ningla ko tilen ningla para balcar tu no tamtau milinan itu tilen no tamtau jingla talakal para saka kaay mapa
Satu. Sama-sama anai mangan.究竟你们在基督里的生命有没有使你们坚强起来？他的爱有没有鼓励了你们？你们的圣灵有没有团契？你们彼此间有没有亲爱同情的心？不要自私自利，不要贪图虚名，要彼此谦让，看别人比自己高明。不要做自己，要看别人的能力。你们要以基督耶稣的心为心。相反地，他自愿放弃一切，取了奴仆的本质，他成为人，以人的形体出现。因此，上帝高举给予至高，赐给他那超越万民的名号。众我要宣认，耶稣基督是主，荣耀荣耀。来，我们来以圣诗174首。你读来读一当几耶山，马乌拉海读读方作。Halu kalayan ko haratan mapatakilno wama lakatan taan sama likulan suduan ta i sangaw lakatan ta na likulan hamakan ta ni tuur amen. Ay, 我们站立。Wow.
爱我们的天父，满心感谢你，谢谢你今天我们来到你的圣殿，我们以喜乐的心来亲近你，也谢谢主耶稣，你赐给我们平安的每一天。感谢天父，将你的独生爱子耶稣基督赐给我们，因着他我们得着生命。天父，在你的面前，我们承认我们是个罪人，许多时候我们常常在语言上或行动上的罪人，也求主用你的宝血洁净我们的罪，让我们在你的面前成为蒙你喜悦的人。天父，在我们当中有许多生病的弟兄姊妹，求主医治他们身体上的病痛，使他们早日康复。心中有苦难或忧伤的，也求主安慰帮助他们。在外地工作的弟兄姊妹或当兵的，也求主保守他们一切平安。天父，过几天就是父亲节，今天我们八福以山教会也举办父亲节及感恩节礼拜，也因着父亲们的付出，使每个家庭都得到保护。也愿全天下的父亲有主满满的祝福在他们身上。天父，这个时候我们要领受你的话语，求主安静我们的心，也求主与今天主里的王新春长老同在。借着王新春长老的正道，让我们更明白你的真理，也学习你一切作为。主耶稣，谢谢你。这样祷告乃是奉靠耶稣基督的圣名祈求，阿们。那几刚萨利嘎嘎没有西伊达多翻出来，阿算路我嘛一定伊拉克莱yan。我阿登努米达一定伊新加坡帖撒罗尼迦前书2章11节到12节。帖撒罗尼迦，不是啊，此方是在撒包是在那伊撒包不是啊，不是。417页，我们还没抄417，还没417页，新约全书，新加坡。好，pertama tu usia dulu manusia kakak. Makana kamu tu jika matia u ditiput namu nu mama u bawa nila u ditiput niam i keamanan agak secara Pak Iceren inuman palimu oten niam kamu tu saka tatutungau no semak namu i naparucuan no kawas uyami kahikangai i kamuanan papi kaput tu ikuan lingla atau ika kakamaan lingla. Waktu na cerita ini 箴言10章1节。Waktu minta ini Juyaku Sarikaka 1053页。Itu Jepang sangat saya atusil Sarikaka. Modab Jepang sangat saya atusil Sarikaka 1053页。好，那个巴多西那么多，这个在chikan ngai bawa I kali pahakan lo wama ningla ma apa ai bawa I ka mulayan no wina ningla sari kata Islam。我是那么不no kating sari kata 帖撒罗尼迦前书2章11节到12节。你们也晓得我们怎么样劝勉你们、安慰你们、嘱咐你们个人，好像父亲待自己的儿女一样，要叫你们行事对得起那召你们进他国的他荣耀的神。新汉马古伊尼箴言10章1节，所罗门的箴言，智慧之子使父亲欢乐，愚昧之子叫母亲担忧。以上。
这个时候带他们的青少年信息。来한다고 칭송입니다. 어머니 랑 한다고 정말입니다. 무방무토큰 감사와 分享呢，萨利嘎嘎，师父与儿女，萨利嘎嘎。Ayaw kitang tingin ito sa angkas nito. Makari pa yung wama niya. Ikan siya kami wama. Kata wamay paputar. Ang kucitar. Dami, lalu ulah kumiso. Ira, di pa pari kumiso to. Ura. Pari, saga aino pinaruma niya. Saga ini arumiat. Di cinsu kami to papaci. Aduh, kantanci. Kata mana hawama, piliput kumiso to malamama ay makmin. Pata hama urura ya chan mama ami kreto malah cicaya kate
atau ini umma hama mama horma dotong mama anak tak telah mau hama dan miso hama amin ini kami cincu tu mama dengan kakarayan tu mama antu pi ulah miso di pabrik tu miso tu handrau atau rumahnya haleluya ada pemikan siap mama dengan kakarayan kapal cak mama ini aku ain miso ini tu papa sian ditata tu suara cak miso sayang kapu akan tulung amal awak miso kami aturan miso hai anak wama anu tak kata tulung kisu ama kumi palalanai kisu ama kum kabiai itu taneng tak pasong nikah supaya ini akan aku haleluya anu pemikiran siap akan depan saya yes amin turun amin ingat saya kata amin 今天我们是爸爸节的感恩。 Ani arumi arhawi ubi kiningan numita to mama atau kan sasai numita. 其实真正来讲，是我们是在庆祝爸爸节。 Alat hawi ani arumi arhawi patusukan hawi ubi kiningan numita to mama. 因为我们也感恩上帝给我们每一个人的爸爸健康，你所做的所种植的一切的食物，一并来感谢。 Sa ani atatapakan hawi patusukan hawi ubi kiningan numita to mama ni atau pikansiaan to numita to pafi no kawas itini kita na to katsai no paluma numita to musai. 有时候每个人会问，为什么有爸爸节？ Sa alat hawi ira kumili saya tini kita na nawiro ira ku mama pikiningan arumi ar. 在1909年，就是100多年前， Di hawi 100多年前，有一位路的夫人， ira ko sa cilu da papahian. 因为她在感谢她爸爸， Sa ni ira ko pikansian ira to i mama ira. 因为妈妈早失， Sa pagka ni po ina ni rahayo tara maratar mapatay. 她为养育了6个孩子。 Sa niyan hoy ni pahafay to niyan ay atam law to naman wawa nira. 他在建议希望我们也来庆祝爸爸。 Sa niyan hoy ira hasa ko pik mangalay sira abikining to tatamanay mama nira. 从美国那边开始， Sa unyan hoy sa tabangan how bikining hoy itini Amerika. 那时候尼克森签署每年都要庆祝爸爸节。 Iti how itire Amerika chongtong chinikasan hana ira hata upikto ningra unya na arumi ar how upikiningan to mama. 在此我们要举行父亲节感恩礼拜。 Sa niyan how ira ko patusukan ami tulong how to sa pikiningaw to mama arumi ar. 来感谢天父上帝我们肉身的父亲。 Sa niyan how upipat tsay numita ami patsaka to bikansya kita to ni ay ikal ucechi ay mama numita. 所以恭祝今日来坐在前面的父亲。 Yan hawi tini ani ni atatapakan tini maruay asarika ka mama hawi unyan sa patsaka ehma. 爸爸节快乐，你身心灵都健壮兴旺。 Nanay hawi tsay no mama hawi nanay utadama kutirang namo nanay ufalutso namo tanagta kusingko namo. 愿上帝纪念你们的劳苦， Nanay makining no kawas ko ni tayaran namo to katsay no rumiat. 并赐福你们每天都感恩上帝。 Sa nanay hawi tagamaan ko pi pa sipufko no kawas itini kamana to katsay no rumiat tagamaan ko kapah ko urip namo. 我们每年都庆祝母亲节， Sa niyan hawi tsay no saan hawi ira sa pikining numita to ina nanay rumiat. 但是母亲节很多的诗歌， Sa ini hawi ini radio numita hawi ati ano sa pikining to ina. 但是我们要庆祝爸爸， Sa ni kaurira an bagay nito imama pikining hawi 很难找一首歌。 awa ay po radio nunya na. 在过去， Iti hawi 我们只有想到一首歌，
Sa usai hawi ira sa ku sa alaki wa no mama. 也许每一个人都会想到， Niya na hawi alata kay mapanak kita umatiw niya na alaki. 只有找到一个哥哥爸爸真伟大。 Sa ni ku latiw no mama ngai. 哥哥爸爸真伟大，sa nanay. 我相信每一个在我这个年纪的人都应该都知道这首歌。 Unya na amit sa ano mita kay mapanak kita tunya na alatiw maangki to no mita. 你们有没有想过， Alata ka mapakaharatan ka mo haw. 这个时候 Unya na ha 世上最孤独的是爸爸？ Haw inya na achitay hawi. U tadama na usafisi ay hawi. Umama san. 最难懂的人也是爸爸。 So sa manhat ti man pansa 这个地方， chika pana angko falucu no mama nanay 他一边教育情节， ni pahapinang sira to katsa no wawa no sama saman pikiu ko to katsa no sama to wawa 又怕你没有钱花用， sa ni pahiya sira hari matalaw sira atsa ko away ko pila no miso sa namin 又责怪你做错了事情。 sa irahat sa putata angay palucu ningra at tini iwawa ningra sa katatudong at lemak maingat 但是内心不忍心的责怪你。 sa ini palucu ningra hay sa mana naman ko ami tataan ko pisti naman ko tuswal tini iwawa naman ko 而且做爸爸的从不夸奖你有多棒， sa umama numitahan na hay sa ipa hapinang tini inguyos to utalaman na kiso pagkabang ukapaay kiso 但是内心早已为你骄傲。 sa ni kaurira itini palucu ningra hay ira ko tataman na tataan ko palucu ningra mihmag to semak wish 因为他高兴的押引到内山， sa itini kahmak ningra hay mathan ningra ira ko adada tirang ningra 他不愿意你找恋爱， sa mga ay tsaka nga ay sira maka maratar kiso ami masasa ira ko muha no miso 心里却希望未来你有比我更幸福的人。 Ikaw rin ang palutsok ni Rahay, irahat sa putataangay ang palutsok ni nanay, makapako o ikuray akurit no miso saan. 也实际上最爱你的也是爸爸， Sa itataangay ko ulah ni Ra tinikiswa na kay umama o ranay. 就像我们的阿爸父神最爱我们的， Sa matiya o kakarayan awama numita o tataang ko palutsok ni Ra maulah tinikiswa na. 有谁甘心给你当马骑？ Sa chima hama ko maulahay malaufa kiso pafaan ni Ra itinikurok no miso. 阿爸父神，你牺牲一个儿子钉在十字架， Sa umama numita ikakarayan hoy mga hay sira maulah sira hoy ucorhan nira ko dengan awawa nira apakay ni ikiswanan. 所以会在日夜祈祷你。 Sa chima hama ko Dulaya turumiar amitulon ali patsukar itinikiswanan to orep miso. 所以愿意为你在外奔波。 Sa chima akini ko ipakay ni kiswanan haw itini sa ipaputa amataya ni sa hadiri to tiran nira pakay ni kiswanan. 所以愿意为你在外奔波。最孤独的人也是我。 Sa pagkani kiswanan haw mihadili sira matayal itini paputa ami sa cita haw at pagkani haw ni kaurira usafisi ay aparon sa ay umama to. 最经历风雨的是爸爸。 Sa pagkatanan nga ito patas ruray haw umama uranay. 当你碰到台风的时候，风雨大的时候，万一有漏水，你叫爸爸骑上去。 Sa itini ka paliusan numita haw uluma numita alata haw musa ama mafihwar no fali haw ucuran numita ko umama taya. 爸爸最少被传顺的也是爸爸。 Sa itini ay ka ba ngalap ko pa ini ni rahay umama uranay. 所以我们在座的大部分的爸爸都是真伟大。 Sa niya marok numita min ani ni adalabagan sa likaka numita umama numita hawin. Mihmata ito maulahay mihmat ini ulit numita sa talamanay umama numita. 我们应该要称谢的就是我们的阿爸父神，我们的爸，还有我们的爸。
So mga ay kita amihmag itini ayaw ng kawas to tadamanay awama numita ikakaraya. 父亲的伟大也是圣经中所肯定的。 So tadamanay ko mama numita hawi itini iswar no sesyo tadamanay ko ulah no mama kaulong. 父亲怎么怜悯他的儿女？ Sa mana no mama ami sila it ko wawa ningra. 耶和华也怎样怜悯敬畏他的人。 Sa ukawas numita ikakarayan hawi tadamaan ko pikrir ningra to maulahay ami taong itini chingrana. 保罗也形容自己对帖撒罗尼教会众信徒的心。 Sa tini ti polo sensi hawi tini pagani ti Thessaloniki hiukay hawi tadamaan ko sila it ningra. 如同父亲对儿女的一般一样。 Sa matsa to mama ato pagani iwawa ningra to ko sila it ningra. 所以我们今天庆祝88节礼拜。 Sa anini ada tapakan kini kita amihmak pacakat mita tu tatamanay mama mita 所 hawi. 以我们要对父亲勉励祭奠。 Sa pagkani hawi irahasa ko tatamanay asa pa itser numako to mama asay. 父亲在家庭中是一家之主。 Sa umama numita hawi itini ikate hawi ko tatamanay tapan mama saan kahapinang. 有一首主日学88节的诗歌。 Sa hawi irahasa ko itini julusye numita ira ko tatamanay alatiu wawa. 爸爸像常青树， Umama hawi mati tatamanay kilang. 坚强有如大柱。 Tatamaan ko tanagtat nuira tumireng itini. Say. 不怕风吹雨打。 Sa say ka maay tira ma-fiu-fiu no fari mapiro. 更见人格的伟大。 Sa hatini ni patireng tira to tatamanay iya numita follow numita itini ka. 为保护儿女， Di ipot to wawa. 常常牺牲自己。 Sa raom nira po tatamanay orip nira itini pasagat rumah. 爸爸，我深爱你。 Mama hoy tatamanay kaulahan niyang iso. 愿上帝祝福你们。 Nanay maparamat no kawas itini katsay no baba mama. 爸爸在家庭中的角色， Itini rumah numita ko mama ay masamanay hakini 把家里管理得很好。 sa mi kri chingra to katsay no rumah numita ay tatamaan ko kri mingra 我担当有谋划信仰的堡垒。 sa unyan hay papinang ko mama itini ikate numita to tatamanay ko tanagtakay ko singko 使妻子给儿女有安全感。 sa unyan hay papinang ningra itini wawa ningra to tatamaan away ko kakinih no follow short nangra ato paulit itini paro rumah 儿女对父亲的了解， wawa numita kita wawa ay pagka ni imama ay masamaan ko hapinang naira piliw kay to masamaan ay ko mama numita 随着年龄增长有所改变。 sa pagka ni itini urip numita sa nurumiar hay matuas to kita hay pagka mafana to kinta 美国有一位新闻得奖的记者， sa itini Amerika ay ira ko tatamanay o pagka to ya hofi sinfong kisya 只写一篇 matilit nira ko tatamanay suwa 我的爸爸。 o mama umako 17岁以前，父亲是世界上最伟大。 itini pinaan sabab pito miyatsaan hawi o mama umako hawi tatama na o kakabahay o citanangay mama umako 最聪明的英雄。 o citanangay tatamanay luwilay sufitay 我17岁的时候， sabab pito miyatsaan ka ko hawi 看父亲没有那么想象。 peningan naman ko hawi siya ko tatamanay mama umako sa 21岁毕业的时候， tusa ko miyatsaan na hawi may harap to ka ko mitsulat hawi 父亲跟我比起来，简直一窍不通。 sa iningan naman ko kumama naman ko malalisay hawi say ka nga ay ko lalisay numita haratan numita malatsak saan 肉又固执， sa hiningan naman ko kumama naman ko hawi utaramanay utarang sa mafukilay lisayin o ko haratan naman ko sa 然后我35岁结婚的时候，有了孩子。 tulo-pulo ira ko lima miyatsaan naman ko hawi ira to ko
papahin naman ko chihuahua to ka ko hawi. 才发现父亲比我想象懂得特别多。 Sa tapalan naman ko kumama naman ko ay. Utaraman na kumama naman ko mafana ay ami kika ko ikakaan ira ko fana naman ko sa tapar nira. 直到今年的50岁， Sa maharap to hawi 50 ami saan ami tapar to hawi. 我回想起来 Ami rahatang naman ko hawi. 父亲所说的话， Uli usuwa naman hawi. 所做的决定， Ah, 通常都是对的。 mi ketunan ni tayaran mama ay tagama anak ko mi malag pangsalay ko pi ketun mama 弟兄们， sali kainayan asali kata 你现在在你眼光中的父亲是什么印象？ itapal na mo to mama na mo anini awi masamaan ko pi hining na mo to mama sa nanay 无论如何，父亲在家庭中的角色是很重要的。 sa itinihi katsay no pinaro no lunga no mita hawi utagama na ko tumiron no mama no mita ti paro no lunga 父亲的爱是隐藏的， ulah no mama ay misimulay itini ipalutso 平常不容易发现。 sa nga ay tira tansuan ni pasaga to ulah nira to mag nira to ipahak nira 也是不太被了解的。 sa unyan hawi sa ika nga ay maliukay to ufalutso nira masama na haratan nira 然而你亲近他的时候， uwawa numita ami mangalay tira ami hingi tingra na hawi 需要他的时候， mangalay tingra na hawi 就不能发现。 sa hapinam ningra ko rimak mama 就如冰箱打开的时候，小灯泡就亮了。 sa mga matea to patina ko to pinsyang numita ang fahat hanumita ko pinsyang marikat ko hingi 平时是不会亮的。 sa alatek hawi tsika rikat 想吃东西， sa mangalay ka ko kumaan to mamaan asa 它才会发亮， sa mifuhat singra ani kilim hawi marikat ko hingi nina 你才会发现。 ta mahapinang numiso 所以是如此。 sa mahaan ko rimak no mama nanay 做父亲的要记得，你是一家之主。 sa kahatanan mama o kiso pinaro no luma o say no tatapangan no luma iso 同样的，我们在教会里面， itini marcharto itini kiukay ay marcharto kamo o painayan 当你在痛苦的时候， itini kiso kapatid sa namisyo hawi 只要你祷告， na mga ay kiso ami tulod 上帝说我是脚前的路上的光。 sa paswal ko ama itini kakarayan o kakwahawi o tagamanay arikat miso o rakat miso to tagamanay raw-raw saan 上帝就是一家之主。 sa mama numita hawi kakarayan hawi o tagamanay katapangan no luma numita 第二， sa katusa 做父亲的最重要的责任管教儿女。 sa tatayan lang no tanusok no mama hawi ut mikiwi ko ay to katsen wawa numita 所以我有时候做父亲的也是要管教儿女是一件大问题。 sa itini mama hawi ami krir ami kiwi ko to wawa no katsay hawi tagamanay ka o mahan say ka nga ay hanan jeting hanumita 但有一位父亲， haira say ko mama 这样说， mahan puswar nira 在我还没有结婚的时候，我有个教导孩子。 sa ko pikikong ina painayan mama hawi ira ko haratan nira lima ko yung mutike nira sa manila ko yung ko lima ko wawa naman 但是我现在有5个孩子， sa lima ko wawa naman ko 但是连一个秘方也没有。 sa mga naman ko to sa hoho naman ko sa yung ko naman ko away saan 所以我们体会到做父亲的 sa mapana kita matanang numita ko mama ami sama nan pi chiao ito wawa 是一 nira 件很不容易教育小孩子的。 sa inay sa ka nga ay pi kiwi ko numita to wawa 在教导孩子是常犯的毛病， sa pagka ni pi pasibanak numita to katsen wawa numita hawi 常以自己的欲望来教导孩子。 pagka ni nira haratan ami sama nan ako tiya tanatok wawa naman ko tumukser to burakan 我的孩子很用功又聪明， sa wawa naman ko hay tagamaan ko piha sa itser nira ami tsulat sa 还是增加压力，让他能够真的是光宗耀祖。
Sa pavina ko kuta naman ay tan ko itser jaranan to sikining hawi ta mga ay jingra ami sa itser ami chular itini 达成父亲的愿望。 sa mi nilpun to ni hret to ni pa pi anu ka no mama jaranan to kacay mulsan. 如果孩子智力较差的， sa itini wawa no mita hawi chay ka nga ay jangra chay ka nga ay ami chularay wawa hawi 就轻看他，羞耻他。 sa chay ka talulong ka fana ni rahawi irahat sa ko pikakini no follow no minda no mama ami tapal to niya na awawa 甚至把他当成出气筒。 sa madang mga ay hawi irahat sa ko ingat no mita hawi matali itini mafukilay awawa mahampun na awawa ami maingat 所以这两种的教导方式是错误的。 niyan hawi api pahapinang no mita pi kiwi ko no mita tuwa chay ka tatulong asa ikaka 会伤害儿女。 sa inyan hawi mihluka ay to follow no wawa 所以圣经上说， itini isol no shesho hawi 你们做父母的不要伤儿女的气。 sa unyan hawi ira pahapinang mama ka mo hawi mikiwi ko tuwa hawi chay ka nga ay ka mo abi suka to follow nang ra 免得他们失去志气。 sa itini iwawa hawi ira hatsa ko mas punay follow hawi ira ko mas paya follow aminanam to chay kasamakan 做父亲的必须认清一件事： umama ananay hawi nanay imapinang nira chay no rimak at tatayaran 儿女是耶和华所赐的产业。 sa inin hawi chay no wawa hawi pafian no kawas itini chay no mama at ina to chaysan 儿女是上帝交给父母的功课。 sa unyan hawi wawa nanay hawi upafi no kawa to ina to mama to chay no tagamanay api kiwi ko to tatayaran 父母必须照主的旨意和主的教训来管教。 nanay pagkanino pafi no kawa to chay no rikat no kawas api kiwi ko no mama to ina to chay no wawa nira 这才是儿女心目中的好爸爸。 unyan hawi dia matatulong ko tagamanay mama ami isama to chay no himak no wawa 有一位青年通过汽车驾驶考试， Utsay sining hawi pun nira ala nira to chay asking to misa nga ay to paising mi shuri ay to paising 他每天都很想起兜风， sa chay no may aran mga ngalay ifalo nira ami hatang nanay mga ay ka ko pagkatufa mi stur to fari 做父亲的每次责备他， sa umama hawi ira turu mi ira ko pisti do swal nira kinawawa nira 叫他不要开那么快。 sa mga aw kakatahna ing aparaka to paising 但是他不听， sa wawa anale mafana kami tengah anima apa pinilan hanira kusuan mato asai 父亲的只好管教他，规定他未经同意不能开车。 sa chay ko pi hay mamako sa kusuan ng mama hawi kikinay kiso ami para ka to paising 可是他经常趁父母不在的时候，偷偷开着母亲的车出去。 sa waay ko mama ato ina iluma san hawi nilukluk cingra ami para ka to niya na apanising 有一天， sa staya rumiar hawi 有一只野狗 irakut stay watsu ipa 突然冒出来， sa sakak san itini ilalan 他一时的紧张， sa niya na asining hawi irakut talaw no follow tsari 车子撞上了山壁， ma stool nira amilias to niya na awat sa ma stool nira kulutok 车子整个头都稀烂了。 sa ma stool nira to agifing no lutok hawi masas away to ko paili ma sa sawar to ko paili 幸好人没有受伤。 sa maay hawi wow niya na sining hawi chay ka fuka simra 他打电话回家告诉这个情形， sa patingwa san sinra to mama nira para to mahnan na kema 他也以为父亲会大发雷霆责备一下， sa niyan hawi matalaw ko para to no na sining ala tak hawi makaingat ka ko to para to no mako to niya na lemak sa to mama 没想到父亲在电话中没有责备他， sa niyan hawi pagkatangi ko mama o pasadak ta to swag ilingwa hawi masamaan kiso chay ka maan kiso san chay ka tali ko swan mama
只说了一声感谢上帝。 Sa irahat sa puso no mama mi aray to kawas mama 做 ikakarayan. 爸爸的到了现场，还对儿子说 Kaya marawar to no mama tani to i pi kahit ano pagiging hawi pagkaaraw hawi. 你有受伤吗？哪里地方痛？ Sa pagkaaraw to niya na asining hawi utang so puso ningra maruka kiso ira ito ko adata ay no miso saan. 同样的， Matsarto. 我们的阿爸父神 Matay wama numita ikakarayan. 常常叫我们回头， Sa ira ko pili sa ningra itinikitanan patati ko ang kufarutso saan. 我们常常犯罪， Sa kita hawi mararik ira to rumimiar to dadaya to ira kuraraw numita. 同样的阿爸父神说， Matsarto itinya ikakarayan awama numita ira ko mahnay balitay. 只要你承认你错了， Ira hatsa ti pa ukuhat numiso itininguyos numiso mararaway at amlaw ka ko awawa numiso sa ata. 只要你相信， Nanay pasorin kiso 上帝仍然爱着你。 o kawas kumita hawi marariray maula itinikiswanan kaksan. 这个年轻人在一路上表现对父亲的爱， Sa unya nawawa amino kay to hawi itinipaliging karuma hawi. Masapalutso nira ko kadamahan no ula no mama. 这个小孩子问了爸爸 Sa ira kulitsay no na sinin at ini mama. 车子坏了，你为什么没人责备我？ Sa nawiro matastas po paliging hawi say kaingat isu kapwanan. 父亲回答说 Pasual patsaof sa po mama. 我平常责备你是怕你受伤， Sa turumimi alami pi kaingat naman ko itinikiswan ang matalaw ka ko itiya rumiat hawi maruka isu. 不是怕车子坏了。 Say ka saan no palutso naman ko to nila paiging kastas. 那车子撞坏了，你没有受伤。 Say ka tastas numiso hawi mga ay ko paiging isu. 我只有感谢上帝。 Dan o ikansya kaputuwa ma kagarayan. 从此以后， Tiya ikor hawi 这位年轻人懂事而成熟， sa inyan sining hawi ikor to no orib ni rahal mapana to sira ni harapan din katsan mama 也不再让父母操心。 sa say to ka pihiya sira to farutso to mi sa ingat to farutso to mama nira. 在这里很充分的表现父亲的爱。 Sa inyan hay pakapinang no say mama to katsay tini iwawa 以及对儿女管教的智慧。 sa tini ipi kiwiko nira to katsay iwawa nira. 今天是爸爸节， Ani niya rumiar pitini nga numita to mama. 我要劝所有的儿女要对父亲的爱是多了解。 Ira ko pahiya naman ko to katsay nuwawa ato kapah pagkay ni mama 第三， sa katulo. 做儿女都应该尊敬父亲。 Uwawa nanay hay nanay mga mapanaay ka mo manguso itini mama. 如果我们对肉身看得见的父亲都不尊敬， Sa tini kita imata numita makaaraw kita to ihkalay mama numita say ka naay tiso ami mi manguso hawi. 我们如何能尊敬看不见的天父父？ Sa mana numita manguso itini say ka araw numita ikakaray awama atini 耶稣在传道的时候， pa tenak si sama itini ka hawi. 有一些犹太人诽谤他是撒玛利亚人， Sa irahat sa kopi riang no yutay Israel Parisay sa Maria 是被鬼附身的， sa sa fungay no palafuay ko na tamsaw 他们都是魔鬼的儿女， sa unyan hawi yung wawa mo akuma saan 侮辱了上帝。 sa nyan hawi ira ko bis simang na ira ko kawas 但是耶稣回答他们说 ira paswal ni yes itini sanganan sa of 我不是患着鬼的， kako hawi say ko mi mapahian no palafuay kako 我是尊敬我的父， sa mangusuay kako to ni tayaran no mama no mako 留下一些好榜样。 sa ni record kako to ni tayaran no mama no mako ami
mi repon tu taya no mama mako. 他不仅尊敬他肉身的父亲约瑟， Sa yan hawi pi kini ni pi taong ni ratu ni kakaraya ihkarai mama ni rachi Yosefuan. 也尊敬上帝，天上的父亲上帝。 Mangulo cingra ikakarayan awama. 圣经记载上帝的责备， Sa yan hawi ira ako tanaman ko pi stiano kawas. 马拉基先知时代的祭司， Tini kiuya ko ang ira si malachi sila ananay saisi ira ko suan ningra. 在敬拜的事上完全没有尊敬的心。 Sa mi taong hawi away ko ni falucho ay mi taong itini kawas hawi. 耶和华上帝对这藐视耶和华的名的祭司说： Sa ira ko suano saisi ira ko mi mga hay falucho itini pitaong itini kawas hawi. 儿子尊敬父亲， Wawa hawi mi taongay itini kawas. 仆人敬畏主人。 Sa pitaong cingra tu tapan ningra hawi. 我即为父亲， Wayway ningra hawi mate umama. 尊敬我的在哪里呢？ Mi taongay atam la hawi icho hakini. 我即为主人， Tapan ka ko hawi. 敬畏我的在哪里呢？ Taongay atam la hawi icho hakini. 在此我知道，尊敬父亲 Mapana to kako itini pagani pitaong to itini mama hawi. 是耶和华上帝所喜悦的事。 Tatamanay kaulahan o kakaran awama umita to pitaongay to mama. 无论是肉身的父亲或天上的父亲， Alata hawi itini ikal mama atau alata hawi itini kakaran mama umita. 人都要应当尊敬。 Na pansan hanumita kufalutso amitaong amangulo to mama umita. 在犹太人有一个小故事， Itini iyutaya agak kutsay tatamanay kinako. 有一个客人来到珠宝店， Ira kutsay lafan hawi misungol taran miyaki nanay kimay shufay. 想找一块最好的宝石， Mikirim cingra to tatamanay pangsalay paus. 好为耶路撒冷大祭司做胸牌的装饰之用。 Sa mikirim cingra mikirim hawi sa manan mako mikirim to pangsalay paus hawi sa pakim itini ifuloy no saisi saan. 这位顾客看了货饰之后，到一个满意的， Sa kirikilim cingra hawi away matupa ningra ko pangsalay paus. 这位年轻的老板说， Unyan tauki hawi pagka-araw cingra hawi umaan ko kakiliman no bisyo. 还有更好的宝石吗？ Sa irahatsa po tanamanay pangsalay fulot saan. 老板回答说有的， Irato 我收藏在屋里，没有人摆出来。 sa pangsalay naman ko hawi masimol naman ko itini iluma naman ko. 请等一下， Sa talan haw saan. 我进去拿给你看。 Sa misumol ka ko ala ka ko to yan ay pangsalay saan. 这位老板走进屋以后，很快就出来了。 Sa misumol ko tauki hawi mi ala cingra to pangsalay na iluma hawi taso masalat cingra mi ala. 向顾客抱歉说，我把上好的宝石放在父亲的屋里。 Sa pasal sa hatsa pangsalay hawi itinin na ko ipati numako iluma numama numako. 当时我父亲正在睡午觉， Sa nikarira umama numako hawi mafuti ay ko cingra. 不便吵醒他， Sa kikinay ka ko ami para cingranan ani para tufuti 所以我不能拿宝石。 sa kikinay ka ko ang kafi ka to 希望你下次再来。 nanay ang sira to kiso atay ni kiso te papaaraw numako. 这位顾客不满意地说 Sa ira niya na ami sakay lafan hawi sa ka nga ay ko suwal ningra. 我急着要用宝石， Sa mga ay ka ko matini ka ko mi ala saan. 你要叫醒你父亲， Sa nanay para lang miso ko mama no miso ami ala 富 saan. 有钱赚。 Sa tiya mga ay kiso an tan disyo. 挨骂他说：“你头脑怎么不灵活？你的头脑为什么不灵活？” Sa utang ano miso sa ka nga ay kiso ama sa ayata machitan ko shufay no miso sa ko yami sakayan. 我的父亲身体不好， Sa pasal sa kaya nataw ki ay umama no ko sa ka nga ay kutiran ningra.
累了需要休息。 Sa maluray jingra hoi mafuti ay jingra. 我看他睡得香甜，我真爱我的父亲。 Sa maura ka po tumama naman po sa itini ka futi ni Rafa. Sa ka futi ni Rafa. Sa ka nga ay ka po ani para. 他对我很重要。 Ta jingra hoi utanamanay utkamla ano mako mama naman ko. 也超过我卖你宝石所能赚的钱。 Ikakano tanamanay puso ko kamla naman ko tumama naman ko saan. 请你谅解。 Sa nanay nga ay kiso ani sa nga ay kiso to faro sa naman ko. 因为顾客回去没有买到宝石， Sa unya na lafang hoi tsaka nga ay tsaka nga pamatsagay ni Ragu Fatsale fuso hoi minokay jingra. 把所有发生的事情告诉了大祭司。 Sa yan hoi pahpinangan ni Ra ani pas para tuato niya na asaysi ini kyukan. 这位大祭司听了， Pagkatangi ito niya na atamak ko saysi hoi. 不但没有生气， Sa ikatali ko falo tuato niya na saysi. 反而称赞这位年轻的老板是一位真正懂得敬爱父亲的妻子。 Sa mihmat ko falo tuato niya na tayo na saysi ito niya na mawakay patsagay tawki utatamanay temak ningra ami ulak ko mama. 弟兄姐妹们， Sari kakama kulo 你们听了这位故事， matengin na mo kunya na tinako hawi 让我们想一想， marahatin numita. 我们对父亲态度是如何？ Masamaan kumi temak numita to pakani katsay no mama akini. 常常责怪父亲没有留下大批的产业。 Sa irahat sa putri no falo tuwa numita to pakani mama sabi usaw chinra to taramanay tataangay bila itini tsaisan itini kitanan. 没有给好好的留下金钱跟好好的创业。 Sa nawiro sa nga ay kumama numita to iti ako matayar chingra ami ni iya chinra to pakanya ni pafit tini kitanan wawa. 有的更责怪父亲分财产不公平，太偏心。 Ala ta kawira hat sa material awawa numita pafit to tsaisan to katsay no wawa kay tsay ka latsa ku bi pafit to wawa. 有的责怪父亲没有给他最好的教育。 So ala ta kawira hat sa ku tataangay api katali itini mama tsay pafit pikiwi ko ku mama numita to pitsular itini tasye saan. 所以一切的不如别人。 Sa nan itini katayaran hawi tsay ka tsar to tawanan to katayaran saan. 当父母老的时候，岂不甘心变得服侍他们？ Sa matuat to kumama ato ina hawi irahat sa kuni hinapatsay afalo tsu ami nilipot to mama ato ina. 甚至抛弃他们，任人由他们死活。 Sa alatak hawi irahat sa kupa kunira sa to mama ato ina na ka atata mapatay itini sa mama. 这个不是基督徒应有的态度。 Unyan hawi tsay ka tsar to tupi pasipana no kawas itini kita na to Christian awawa. 圣经告诉我们， Itini papinang isyesyo hawi. 孝敬父母是理所当然的。 O mangulong to mama ato ina hawi. O irahat sa ko parimuot no kawas itini wawa. 是做儿女的本分。 Sa wawa tumi kita hawi. Unyan hawi umutiki maorip kita abi. Sikining lumita itini mama ato ina. 我们刚才读过10诫里面第5诫第5条。 Sa maaraw masip lumita hani tini mutupay rikat saan. Sa kalima tusir. 要孝敬你的父母，老父你的老母。 Sa kamuruan ko mama numiso at ina numiso. 使你的日子在耶和华上帝所赏赐你的地得着长久。 Itini kamulong numiso to mama numiso hawi ka ko asaw ko orib numiso papino kawas to rumimiat itini kiswanan sa 要尊敬你的父母， mang kamulong ko mama numiso at ina numiso. 这是头一条带有印子的诫命。 Sa unyan hawi o say balagmar no kawas itini ka say no orib numiso. 最后要说， Ikor hawi ra kaswal mako. 有一位做父亲的针对我们说， Pagkani say no mama hawi. 我们做儿女无论在哪里， Wawa kita hawi ani chuchuwa to kita hawi. 我们都放心。
na pangsa ufalutso numita 我们把它不为遗失， 在ka raraw ko rakat nuwawa numita 因为他的上帝会带领他。 sa makriyan no kawas ko wawa numita itsuwa ko orit na 只 numita 有相信上帝， sa paksulin kita itin siwa maan 所以我们要懂得尊敬父母是一种诫命。 sa mangulog kita itini mama numita ato ina numita kawi utadaman na mikumi no kawas itini orit numita 也是信仰生活的孝敬他父母。 sa unyan ay pakapinang numita itini ikaw Christian numita itini kakchay no wayway 这种人才配得上基督徒。 sa unyan ay utadaman na pangsalay Christian atang siya 父亲跟儿女在建立在这个家庭中， sa itini mama ato iwawa ay pakapinang itini ikate ay 才像是一个属族的家庭。 sa unyan ay umatumusay aluma saan 但愿我们儿女做儿女的， nanay kita umasawawa ay kapah 碰到为难的事情， pagka ni tekakan balutso hawi 祈求上帝 nanay milungos kita itin chiwamaan 带领我们， makrir no kawas kita 不要忘记主的爱。 sa kapawan kita to mikumi no kawas itini kita na 你爱你的父亲，也爱我们的阿爸天父。 maulah isu to ni tunok kalan mama ay ulah hanno isu itini ikakaran awama 愿神祝福每一个法座的，我们一起祷告。 nanay mapakal man no kawas ko katsay mama itini ka mapakal man no kawas 哈利路亚，感谢主，谢谢你，神感我妈，好吗？虽然不是地方出来，地方才出来，把平常母娘，kau lah na hau mama namu. So linay matia, kami kami ulahai hau mai tini tu mama niam ini kaya. Kongkongan kalau cak niam, anira ko cai kata tu dong kalau cak niam, an mak terai kalau cak niam mama. Pasal syuren di pasal linay. Dengan kisah hama dan lulun yang tu ulah jan musuh. Kami umama hau mi kani ai tu wawa kerita itu awak tadi kaya macam musuh. Anu cai kata tu dong kami wama kitin kami wama tadi kaya musuh. Haleluya, kalau kami kasih kami pangan saling saling. Yes, betul. Amin. Haleluya. Kata manusia kita ini amilaya tu pansalai aswargo wa maini kekayaan. Majikan sarika kami, ayo kita buka maini kekayaan. Waktu kita ini yampai sepasol, yampai sepasol. Manulayay sa paluma kawasku pa mahalay maumpan nila kapatan nila ko susah i kasinawan ay pacitar parpalian paumpan nila pinanuma kita satu mano kawas audition kita na sika itay kawas ilan ta sa daga chinchin
请过那个这时候你都到sekarang meminta sa kakak Kalima ko kapag taon meminta sa katsitsay nanay katulungan meminta ichiwamaan ko sabi ala meminta to ang makaya meminta inipapisan si meminta sa katusa nanay patulong ni itay daw kita to ini ilan usapi kay to nagalukyo kay kaya ini ilan sa kakak ano man ko ni itira ay mapukilay ako ini chiwamaan handa lungod ko ang ini kakayan sa katusa way woman ka ini 장老atau 知识 atau kampo atau kampo atau cingko numiso itini oripan numiso sa kakak nanay mamao ini kako jongi siyong mo hanbu pama ini kakalayan sa kasepat tatulungan numita sa kakak way jia hui de mala zai ku palo zul numita ami zukar to tayan numita ini ikyo kai sa kakak sa kalima sa kakak mapana to kita ano mangko mapakasay atireng itini ising ano itini isikalay to pananay sa kakak numita ano cima buka pa na ano miso asali kakak patulukan panganganan itini ichiwamaan na mamahaw ising yang kiso na amahaw to anini alumear numiso amang paparian chumo lupatan na amapo paras nutiran do sali kakak tumiyang ising yang kiso mama tingidang piti tangit lo maparisay atiran mo sali kakak yang hanta amin mo itini ichiwamaan sali kakak mapo long kita amin tolong sali kakak Haleluya, haleluya, pamamyang itini kakalian. Kami kaisya kami hamado, ulahan miso, manmatlay kami anini alumi alha. Gayam tu kan sarai aswad miso mama. Mama, 今天是我们的感恩节，也是我们庆祝爸爸节的节日。主啊，今天所释放的信息，奶奶马上做我们这样，malawa ay, kami paitsan, kami 为我们的父亲，为我们的妈妈来祷告，因为耶稣，那里的那一场啊，妈妈把东方面一点的把你说过，敌人都会拿我们两三个苗那你看下一个说，我们妈妈我们把头颅kami hamado, masuk awal kami awawan miso ini ni aku tulisan, mama tayan miso awawan miso, fungsi itu namanya, mama marasay kami po tulisan, kami tulong, kami nuwag ini kaya miso na, mama ano cima kami semua hai sa kami po tulisan, sa kami amikan siya ini kaya miso, kami awi so kailan kay to jiao wei lai kai sa.240首。你走吗？
对。